Kaseng hinyo trap Youth Council haka jalang kabalang hapa penusla haka sauterik uyeyong haka sauterik ujemang araja arpuar. Ka therting ya gijing trikam juga sokar MDE haka nikisam ki beradab. Waroi kupar senram haba kena haka di jalang oleh ther ya sokar halo ka jing penipur baka Asam nang ta ka jing penkelai ya ka jalang makliya kum ka jaya khalai kum juru ka jing thuman ajaka ya ka betor. Ketika sekolah apa yang sokar cuma bat kesorkan Asam. Kesehatan itu kan persya yang polisi lani kecintawa. Jombi tukikan betul di masyarakat hantai kapot betul natrai bilayoni lepas ikut kubur. Ikibat maki orang ini nak dikerjakan. Lihat pada ayat ini kerjakan penisayaan. Al-Asr Shalom Hapo European World Hakabah kedor Jom kerjakan kesungdor sang menurut wajar Sisper kita Pinai Yukar betul Adu aspak square meter dan arhajar square feet Bat kepisah arpulak adu lai pulak Hatu hilang yang empat dan ajakan Yang pardo persna mujungi Ubasyong Hakisnong mafer-mafer Ubang dan buat tanda jaga Bersinai inong remien kenyongki Kalau yang kesurbak Kibahong ke Las Vegas Las Vegas ketika nombak Hapo US Hapo Amerika Kembali ke jaga Kembali kiberi kilet Banyak khalai Balik ki khalai Mafer-mafer Hindi tak khalai Kibahong kijing snil Mafer-mafer Kibahong nangtu Kajat penriu Kapangiong ketika kajat penriu Tiplay Kajelah Kapangiong ketika jelah Kemudian pun ke Kristan yang bersuci gelong pengadil surga kementah kan penkelapan yang kejelang kejongi kum kawe ni kejalan ladadon kalau macam keli la dekat sikit mau ke mati school kita keli jikeli ke mama kebeleran gelong bayi odan macam keli benkeli kae nak kawe ni kejalan hakari dia boleh yang bertip kum kejakan ada kejalan jom macam kalai yo hantar semi kejuba bakajalan kawai di jelah memeghalnya kepada tip kung kajaka juki nong khalai dan kajaka ban khalai Kini ka jelang ka baka seng kala penthama ya kino ki kam juga HOC riwami circle kabalalang hapa penusla ya kino ki kam penthama le pasmai da ba roi ku par sinram obrong general secretary jongka sangkemi ya kali utajak program nyotra lembaga nyotra youth council I will lay on kau, undang nanti, bakun syat buat ini, akipor baru. Tidak lagi kapan benar kapan si kasauterik bukan jemam jom senam arfoa, bahkan kita pura jom asal neutral youth council riwayat ini ke kumulasi kita.